Aldin doveo, zaista ne znam. Znam da smo bili u kući Arnolda Schwarzeneggera. To imate priliku ko nije pogledati na mom YouTube kanalu. Zaista se ima nešto lijepo vidjeti i upoznajte u pravom smislu riječi ko je bio Arnold Schwarzenegger, osim onoga kako ga vi poznajete sa filmskih ekrana. A ovo gdje smo sada neću pričati ja, nego onaj ko me doveo ovdje. Poštovani gledalci, dobrodošli na kanal Živa istina. Ja sam Nedžada danas doveo u jedan kazamat. Kazamat? Kazamat, Nedžade. Ovdje sad ljudi parkiraju prije nego što dođu u taj kazamat, znaš. Ono, oproste se sa svojima najbližima, halale se što kažu po našim, znaš. Možda se kaže više nećemo vidjeti, a možda i hoćemo. Objekat je novi objekat, izgrađen skoro. Prije je tu bila jedna mala zgradica i ljudi dolazili eto tako u posjetu ovima u kazamatima, ali ono što su ljudi, šalim se ja ljudi, nije kazamat, nešto je drugo u pitanju, ali ono što su ljudi nakon toga uradili, tu ćemo lijevo, ljudi su napravili novi objekat, novu zgradu, ali ovo se nalazi samo 300 metara od kuće Arnolda Schwarzeneggera gdje smo bili. Ovo je mjesto Tal i ovo mjesto ovdje, znači, Arnold je često posjećivao. Imamo sad tu jedan predivan motel, restoran, igraonicu za djecu, a sve se to nalazi na Thaler-See, na jednom predivnom i prelijepom jezeru u prirodi, gdje možete doći kupati se, možete doći plivati, možete doći voziti pedalinu, voziti se u čamcu. I pogledajte ljudi dragi, kako to Austrijanci, kako to predivno izgleda u Zamisli koliko ovakvih i većih i ljepših jezera ima po Bosni i Hercegovini. A nisu iskorišteni. Nisu iskorišteni. Evo samo ti kad staniš ovdje, tu je mala brana, vidi kolišna je brana mala. Kad ti staniš ovdje, kad ti pogledaš kako je to lijepo. I sad sjediš tu kraj vodi, gdje ćemo mi naravno opet da krkamo, jel da? Nešto ćemo naći. Sjediš tu kraj vode i piješ kaficu, ugodan doživljaj, a gledaš kako se ljudi provode i kupaju tamo iza one strane, imaju, skaču, tamo oko čitavog jezera su šetališta i tu možete iznajmiti čamac, možete iznajmiti pedalinu, možete doći ovdje, penjati se na ovu platformu, skakati sa njih. Znači, na samo 15 minuta vožnje od Graca, odmah ispod kuće Arnolda Schwarzeneggera nalazi se Thaler-See. Šta misliš, Nedžada, mi sad kad opet se malo nakrkamo i napijemo da se zabacimo po jednu? Pa ne bi bilo loše. Ne bi bilo loše, da. Ono što mi je fascinantno, da je, vidiš, ribe po površini kako izađu dole iz, evo vidiš, i čak se vide i plivaju tamo. Ovo je ljudi prirodno jezero koje dolazi iz gore brdskih predjela, iz šume, i naravno nanosi i ove prirodne trave i sve ostalo. Nema upotrebe motornih čamaca, znači zabranjene su upotrebe motornih čamaca, izuzev za radnike koji trebaju nešto da očiste, srede, urade na tom jezeru. Mi ćemo sada da vidimo da li Nedžad i ja imamo dovoljno kondicije u nogama. Uspjeli smo uzaći uz znako brdo gore na Schlossberg, nismo izdahnuli, ali kako ćemo da vidimo da li imamo kondicije u nogama je to što ćemo da probamo da iznajmimo sada pedalinu, da idemo na jezero. Nadam se da se nećemo udaviti i to. Znaš plivat? Pa nisam baš neki ekstra, ali znaš ti. Pa znam ja, vidi tebe, ti bi udavio i mene i sebe. Ti bi udavio i mene i sebe. Mi ćemo sada doći tu da vidimo da iznajmimo Hoćemo onog jednog labuda. Jednog labuda.
ja i Nedžad i ja da se vozamo u Labudu i uzet ćemo nešto hladno za popiti. Hajde, usput. Možemo i na naše. Može na naš. O, brate, Evo ga naš, odakle su poštovanje, kako si? Gradiška. Bosanska Aldi. Gradiška. Poštovanje Od građana. kada si ovdje? 10 godina. Kako zoveš? Milenko Čavakać. 10 godina. Mi smo sa Ima kanala TV austrijski Živa pas. Istina. Mašala. Kako? Dobro. Fino. Odakle ste vi, že? TV Živa Istina, YouTube kanal Brčko, Brčko. 200.000 pretplaca. A on je iz Tuzle. Fino, fino. Da. Ja. Mi bi tu, ali On da, za razliku od mene ovdje živi. da, Fino, fino. ali da se ne udavimo. Znači, Ja, ono sam- toga se ne udavimo, ja. Samo lagano, ako se zove sjednijete na pedalinu i Pedalinu, aj ti Ja. nama daj nešto daj za nam nešto popit hladno za popiti, daj nam jednu pedalinu pa ćemo otplatiti kad završimo. Jest, ako izađemo živi odozdo. Tu je tu. Samo jedan problem, piće u frižideru nije bilo, frižider nije bio baš naštiman, kako se zove, ali sad ćemo ga, onako toplo je piće, nije sad skroz. Nije hladno. sad skroz hladno, Pa jel? dobro, je mokro? Mokro je, jel? Imaš ziro nešto? Nemam ziro. Šta ja znam, daj, hoćeš u pošici ili u limici? U flašici. U flašici, ja onda meni daj jednu kolu, a šta ćeš ti? Fantu, ima Fanta. Ima Fanta ali limit. Može i ta u limici. Eto. Ajde. Eto, ako ostavimo živi, Jel ako treba odmah ostavimo platiti ili kad se vrati? Kako hoćete, može. Ajde, kad se vratimo. Bez stresa. bez Bez stresa, stresa. odlično. Ljudi dragi, Hajmo sad. da se halalimo. Hoćemo s bismiletom. Ajde odmah da se halalimo, pozdravimo na početku, ako se ne vratimo, Ma neće vam ništa biti. Nije nikad se niko izvrnuo, osim ako nije planirao. Ako nije planirao, evo vam je dobro. evo idemo u Ovamo je Labuda. dobro. Opala, Hoću potonuti. opala, oho, Ha? oho, Nedžad, Hajde, čekaj, sjedi tamo na onu čekaj, stranu. pogrešna strana, Nedžade, jebote. Čekaj, čovjek tamo obriše malo. Ne moraš brisat, moju stranu, hajde. Čekaj, daj Obriši njegovu privu... stranu. Što bolan odmače to? Pa samo se odmah, Čekaj. Samo bez stresa. težina Nedžade. A, Put braćo, to ne ja, put to ne ti. Braćo, lijepo. Ajde ulazi. Opa. Oho, ulaz, pedalaj Nedžade. Čekaj, hoćeš ovo odvezat? Kako? Možete samo to otvoriti, znači, znate. Stani bolan, ja sam sjeo na ovo. Gdje izvodi bolan ovo? Sad Čekaj. kad se podigne. Čekaj. Ajde. Ajde izvuci. Evo ispod tebe, pa vidiš kad čovjek ima pol tone jebi ga. Uživajte, ljudi. Opa. Stani da ja naštimam. Jesi spreman? Jesam. Jel ti Ljudi. upravljaš? Obojica, ajde laufaj. Ajde. Laufaj, Opa. laufaj. Jo. Oho. Kamion 600 Fura kao avion, opsa sam samo- kao avion. Evo. Ohoho. A, Ahmeranka. vidi, imamo volan. Ahmeranka. U večeri rano. Hoćemo jednu za raju. Tebi majko. Autorska prava? Ma nema Ne autorskih sme- prava ima. kad ja pjevam. Ima, boga mi ima. Mene su tako udarili Ma strajk. to samo ako muzika ima. Ozbiljno. Ja. Ozbiljno. Ne pita smo mi koliko se možemo voziti ovako. Pa obićemo 2-3 kruga i eto, dosta, nećemo puno. Pazi, A? nešto mi je tvoja strana više nageta. Čista logika. Čista logika, evo. Pa ja, nema više logika nego jedna. Aha. Ja. A dobro, gdje ti meni kaži sad jedno? Ja. A što smo im ovako ubrzali? Pa ne znam. Pa znamo mi polako okretati neko mutavi Pa znaš kako to, kad prvi put seljak ono dođe u nešto, znaš. Mene već noge zabolišu, ne mogu da skontam od čega. A mi krenuli kod turbomlazni, brate. Znači, ljudi dragi, dođete ovdje u Tal, iznajmite sebi pedalinu, iznajmite sebi ovu malu jahtu, ovako, ako ćete pedala da smršate, evo tamo imate na ovim jahtama za ruke i provozate se koji krug, koji ja i Nedžad i ja i patke i sve ovo ovdje i eno vidi tamo imaju patke, kod nas bi to odmah na ražnju završilo negdje. Bi garant. Garant. A ne bi, ima i po uni sani gore.
Pa ima, Dosta. ima, ja, to znam. Ja. A sve okolo je šetalište, znači možeš čitavo jezero, I vidio sam biciklistička staza. da i biciklistička staza, možeš čitavo jezero obići, znači nije malo jezero. Ako evo neko ko poznaje okolinu Tuzle, uporedi se ko na primjer Pšićki Brod, eto toliko otprilike. Nećemo puno blizu obale, tamo ima granje i drveće. Eno ćemo počerat patku. Mi se zalaufali, a sad Sad lagano. lagano, ja. Pa jesmo bili se zaletili. Pa jesmo, ja. Isto mutavi. Boga mi. A ne, počne me već boliti u nogama, rekao, kontam šta je sad. A ti tamo samo držiš noge koliko ja vidim. Ko? Ti? A što mi onda koljena radi? Pa zato što ja radim ovo. Kako si bezobrazan. Ja. Samo naslonuo noge. Ja, kako si ti. Ljudi, to se zove zabušavanje. Aj, Bože dragi. Šta mi čovjek radi? Znači, ima tamo jezera još za pedalanje, hladno piće, ova Fanta je opet pohladna. Gdje otvori mi ovo sok, ne bi Hoću, ovdje naravno. zapaliđeno. Hoću, naravno. Evo ga. Aj živio. Ajde, živio. Ajde, že. Eto, ljudi, pozdravili smo se na početku. Jel dozvoljeno pušenje? Jes, Jest, Ja. dok se vozim. jes. Ajde, nećemo šta zapaliti. Šta zapali, nismo na plin. Nismo na plin, ne džade. Aj, braće. Vidi kako ove brzo idu, Ja, čovječe. ba, oto puše sve ono. Ja vidi vjetra, ja i ti ovdje pedala. Ubismo se. se. Ne, a što nismo mi uzeli, a nije bilo. Nije bilo tamo. Možda jedna, ha? A, nije bilo, ja Nije. bili samo ove. Aj ti pedala, ja izvadim cigare. Aj. Aj. Pa kakve sad veze ima ako ja pedalam, a ti... Aj, Bože. Koristi fraje sve moguće. Još bolam tamo. Čovjek ide na nas. Čekaj, prikoči. Ha? Prikoči. Edi ga. Prikoči. Znaš koliko puše, brate. Ja, ovo je Ha? Ko bi rekao, vidi kako brzo ide. sad moglo biti havarija ovdje. Ha? Ovdje vjetar izgleda puše iz svih smjerova. Edi ga. Vidiš ti kako on sa tim Ja? upravlja. Lijepo, brate. Ovdje puše vjetar, hladovina. Mislim, sunce je hladovina od ove šume tamo. Tuče Šta hlad. misliš, bil mi mogu sebi nasjeći poslije koji? Ha? U šumi šta god. Ipak je državna, nije Jel privatna. de? Ja. Ja, i koliko bi morali platiti? Pa ne znam, ja znam da se mora odleža 100 eura po danu. A da pozovemo koga u pomoć. Pa ima jedan poznat lik, on je već sa tim upoznat kako to ide. Ima i štele sa šumarima. A, On je prije radio taj posao, unosan bio biznis. ja, i zna kako je ležat u zatvoru zbog toga. Pa zna, ali on je maznuo masu drva, a malo nešto odležu. Jel? Ja, Pa kako ćemo mi onda sad? pa i mi možemo 1-2 kamiona izvući, šta fali 8 dana, odimo se odmoriti. A šta misliš da ga prvo nazovemo da pitamo čovjeka kako se to radi? Nemamo Pa mi eto. iskustva po tom pitanju. Pa eto, samo, ja ne znam ni s koje strane treba drvo zasjeći, ni šta. Aha. Da dođe on da nam iz X-a, znaš, što se stavlja na drva. Ja. Da nam to iz X-a i da mi znamo onda gdje ćemo šta oboriti to. I usput ako što ulovimo u šumi moramo na roštilju okrenuti. Jel da, i to ima? I tog ima. Aha. A da li daju upecat to ovdje? Ja mislim da moraš imati posebnu dozvolu za pecanje. Kupanje je dozvoljeno i bude ljeti dosta ljudi gore s one platforme, kupa se i ovamo okolo. Znači prirodno je jezero, dolazi gore iz planina, iz šuma, potoci koji se slijevaju u to prirodno jezero. Dubina ne znam koja je, ali posjetit ćemo ako neđad bude sa vremenom jedno jezero koje se zove Schwarzelsee kod Graca ili Copacabanu kod Graca koja je dubine nekih 20 metara gdje se nalaze, ako ideš roniš
Čovjek je namjerno potopio brod, avion u jezeru, auto i sve ostalo da ti kad dođeš kao ronioc, Kao atrakcija imaš šta da vidiš dole u tome. Ali evo, upoznali smo još jednog našeg čovjeka. vidio? Gdje god se okreniš, Grac i okolina, sve naši. Iz Bosanske Gradiške. Da. Da, baš fino. Pa dobro, Grac je zaista poznat po tome. Pa jest, ja ti kažem, velika naša dijaspora živi u Gracu. Jesi to počeo pedalati? Jesam. Hajde, Ajde, nećemo žuriti. polako ćemo. Ja. Samo ćemo, mogli bi mi biti kakvi, da vozimo neku krstaricu, neku... Vidiš kako imamo iskustvo. Imamo iskustva, ja. Jeste. Kako ga brzo stekli. Ja. Samo što nemam iskustva, sjeća jednu šume tamo drva. Ali to smo rekli, snaćemo se nekako. Snaćemo se. Ja. Ovdje ćemo ići na kaficu, pa ćemo popiti jednu kaficu uz obalu, uz vodu. Nakon ovog napornog rada. Tačno. A ja. Vidiš tamo kako je ljudi pravili svoje neke skakaonce, improvizovano nešto. Da oni imaju za kupanja i to. Ali ovdje je svoju mladost proveo Arnold Schwarzenegger na ovom jezeru. Vi kad dovedete djecu tu u taj hotel, pored je dječja igraonica i ne morate brinuti, znači ograđeno je sve, da će vam dijete otići, upast u vodu, ne do Bog nešto da se desi. Tamo imate, gledaj, i pravi mali bager, ako ćeš da ideš, da radiš, budeš. Ima jedan čovjek iz Stuttgarta, on je prije radio ove poslove, znaš. I Ono potopljen u vodu. jedan je potopljen u vodu, a ne znam za drugi, ne vidim, jes malo i on u vodi. I mogli smo njega kontaktirati da nam objasni kako se pijesak, može li se šta ovdje ima kakvog zlata ovdje u vodi ili čega. I to. Ja, da iskopamo nešto. Šta misliš kad bi mi pronašli nešto tu? Ja mislim da bi nas optužili da smo ukrali. Pa bi sigurno. Iako bi to nama vjerovatno džaba dao, jedan čovjek sjedi i peca. Šator postavio? Da. Viš i to može? Može, vidiš da se moraš imati samo dozvolu, vjerovatno. A peca se znači. Sad, mi moramo s ovamo iza ove ljubičaste uparkirat. Dobro ti upravljaš tim. Pa ja, pa isto ko Titanic, Katanik. Isto, jele? Ko Katanik. Nas dvojicu bi tražili ono... Mogli bi raditi ko instruktori. Ja. Evo. Ma druže. Pa nismo ni znali da mi znamo ovo raditi. Vidiš, neotkriveni talenti, brate. I kako se koči ovo? Šta, evo, sad će nam... A i ti zakočiš. Zakači tamo. Čekaj da ja dignem noge. Hajde da te ne prihestim. Stani da ja ustanem, drži ovo. Drži ovo. Hajde, stani. Samo malo. Da uzmem to što imam. Torbu. Torbu. Samo malo. Sjedi dok čovjek dođe, bolan, ode ti. Čekaj. Zakačio se. Ode čovjek, ostavi mene, daj mi sad to. Šta snimaš tamo? Pa šta ćeš? Čekaj. Drži kameru. Drži kameru. Čekaj sad da se ja ovdje priheftam, da ne bi otišao odavde. Možeš ustati? Mogu. Aj, polako. Opa. Eto ga. Eto ga ljudi. Preživjeli smo. Jes, hvala. Krstarenje. Preživjeli smo krstarenje. Sačekat ćemo još našeg rukovodioca da kaže da smo bili ok i da mi to platimo i da vidi malo kakvih oštećenja. Ajmo tam stati, sačekat čovjek. Ajde. Boga mi po 2 kile. Tu.
Koliko piće je dođe? po 4 i brod je 10. Dobro. 18. Ovo, Evo da znate, ta dok se plaća stojama. Ja, ma lagano. neka da je od džabica. Ja. Sad ćemo. Nije, šta? Kako vam je u gradu? I dragi moji, Super, ja živim u gradu. on živi ovdje, A ja sam ovdje kao na turneji. turista. Gdje živiš? Brčko, a on je On je tu. Brčko, a ja sam u gradskom centru. I ja sam isto. Pa lagano. Nadam se da je sve bilo uredno. Sve super, jesi ti zadovoljan sa posjetom? Prezadovoljan. Nadam se. To je to. Eto, uživajte, svako dobro. Ništa. Evo tebi, Hvala ti. popij kafu, Hvala. Vidimo se. Ćao, Ajde. svako Hvala. dobro. živ E. Izra bio. Hoćemo li Odjaviti. odjaviti? Ja. Dragi gledalci kanala Živa istina, vidjeli ste Zamal havariju. Ali dobro smo, izvukli smo se živi, Izvukli smo zdravi. se na kraju, čovjek Yes. nas kukom ufat, privuče nas, Jes. kaže, Jes, bilo malo muke dok smo izašli, ali dobro je. eto, Lijep pozdrav za sve vas. Pratite i dalje Živo istinu. Well, the big Vidimo one se. only one can.